Crna Gora je definitivno sa članstvom u NATO dobila nešto što nije imala nikada u svojoj istoriji. Mi smo time postali institucionalno dio političkog zapada. Paradoksalno, najbliži zapadu, ako ne računamo period u kome je kralj Nikola sa ovim dvorovima preko udaja i na drugi način imao veze, mi smo najbliži zapadu bili pod komunistima u Titovoj Jugoslaviji, jer je nakon rascepa 1948. godine Jugoslavija je u velikoj mjeri postala socijalistička zemlja sa zapadnim vezama. Na kraju krajeva i život generacija, bar koje ja pamtim, se u velikoj mjeri odvijao po zapadnim kulturnim obrascima. Rock muzika, talijanska televizija, knjige koje smo mogli da čitamo, koje u takozvanom sovjetskom bloku nisu mogli. I prosto mi smo bili formalno, i ne samo formalno, nego suštinski jednopartijska socijalistička zemlja, ali to je bio sistem daleko, rekao bih, liberalniji od ovog u sovjetskom bloku i mnogo bliži zapadu. Sa NATO-om, sa članstvom u NATO, Crna Gora to postaje institucionalno. Dakle, mi postajemo institucionalno dio svijeta koji čine zapadne demokratije. Samim tim je u politici došlo do jednog pravca koji mora biti konzistentan. Kao što vidite, i sa promjenom vlasti u Crnoj Gori, iako se mogu naći elementi izvjesnih problema u komunikaciji sa NATO-om bar jedno vrijeme, taj se osnovni kurs nije promijenio. Crna Gora je ostala dio zapadnog svijeta i čak sa pojačanom agendom za dovršenje te transatlantske veze, a to je da postanemo dio Europske unije. S druge strane, javno mnjenje ostavlja nešto drugačiju sliku. Sva istraživanja javnog mnjenja govore da podrška ruskom ratu u Ukrajini ide do 30%, što nije mala brojka. To znači da jedan dio građana Crne Gore je spreman da, kada je Rusija u pitanju, podrži agresivni rat. Rat protiv suverene zemlje. Samim tim možemo da govorimo da mi imamo jedno dosta ambivalentno javno mnjenje koje se u visokom procentu slaže oko našeg glavnog spoljnopolitičkog cilja, to je ulaska u Europsku uniju. Vi biste po tome rekli da je Crna Gora dominantno prozapadno društvo. Ali ove brojke koje govore o bliskosti sa određenim zemljama i kulturama otkrivaju da ta slika nije tako jednoznačna. Ja ne bih mogao da kažem da je Crna Gora rusofilsko društvo, ali da uticaj prije svega kulturni i politički Rusije nije zanemarljiv i ne radi se o jednocifrenim brojkama. Dosta teško komuniciramo u ovim kategorijama bratskih naroda. Nisam siguran da tako nešto mnogo postoji. Neka tradicija svakako postoji. Crna Gora je bila, prije svega dinastija Petrovića je bila vezana u velikoj mjeri za Rusiju. Da govorimo jezikom interesa, u velikoj mjeri finansijski je bila vezana za Rusiju. Rusija je obezbeđivala jedan dio financija Crne Gore iz toga vremena. Zatim crkva je bila vezana za Rusku pravoslavnu crkvu. Ali onda nastupa jedan period koji je sasvim drugačiji. Prva Jugoslavija je bila antisovjetska zemlja. Dakle, Jugoslavija je jednim dijelom, ne već napravljena i kao zemlja buffer u odnosu, dakle tampon zona u odnosu na sovjetski komunizam tada. Posle 1948. godine mi nismo bili nikakva prosovjetska država, naprotiv. Nesvrstana spoljna politika sa blagim naklonom prema zapadu je bila ugaoni kamen tadašnje Titove Jugoslavije. Tako da ja nisam siguran koliko se radi. Radi se jednim dijelom o obnovi tih veza na osnovu religijskih i nacionalnih sentimenata nakon sloma komunizma.
ali mislim da je u posljednje vrijeme to prije svega izraz jedne krize demokratije u svijetu, uspona autoritarizma. Mnogi ljudi misle ili vjeruju da ovim autoritarnim režimima ide dobro. Kina, Rusija, ne znam kako na toj klackalici da stavimo sada Trumpovu vladu, pošto je teško odrediti gdje se ona na toj osi demokratija i autoritarizam nalazi. Tako da jedan populistički val koji je izrazito prisutan u Evropi i u svijetu, mislim da je našao ponovo izraz kroz izvjesnu formu rusofilstva u Crnoj Gori, ali procenti govore ono što sam već rekao. Crna Gora je i dalje, rekao bih, većinski više orijentisana ka našim zapadnim spoljnopolitičkim pravcima ili nekoj vrsti nesvrstanosti i neutralnosti, ali ima taj 1% koji vjeruje u to da je Rusija ta sila koja treba da oblikuje svjetske odnose i sa kojom mi treba budemo u dobrim odnosima ili u takozvanim bratskim odnosima. Jedno od glavnih polja djelovanja Rusije u svijetu je propagandno i informativno. Danas su te digitalne tehnologije toliko sofisticirane da imate neviđena sredstva na raspolaganju. U digitalnoj sferi Rusija je svakako jedna od sila u današnjem svijetu. Ona je uticala na američke izbore, na britanski referendum o Brexitu, na izbore u mnogim zemljama, na francuske izbore, na nedavne izbore u Moldaviji, pored sve zauzetosti ratom u Ukrajini. Tako da to je jedna propagandna mašinerija koja svugdje ima svoje djelovanje i zadatke. Vjerovatno da od jedne velike sile teško možete i očekivati drugačije. Nisam siguran da se radi o fikciji, naprotiv. Sudski epilog još nemamo. Indikativno je da tužilaštvo nije odustalo od insistiranja da se na toj optužnici. Opet svako je nevin dok se ne dokaže da je kriv. Ali to što se dešavalo u Crnoj Gori, što je u dobroj mjeri ostalo iza kulisa, nije prvi pokušaj. 2014. se slična stvar dešava u Moldaviji i dva ista čovjeka koja su učestvovala u crnogorskom, kako ga god zvali, su bili proglašeni personama non grata u Moldaviji. Tako da nema nikakve sumnje da ruske tajne službe su aktivne u svijetu. I tamo gdje smatraju da mogu da ostvare svoj interes. Da li je Crna Gora sad baš prioritet? Ja mislim da nije. Mislim da nikada nije ni bila. Mi smo kao zemlja premali ulog da bi Rusija baš stavila sve svoje karte na nas, ali kao dio regiona u kojem Rusija ima svoje interese, vjerovatno da se uklapamo u neke akcije. Istini za volju, Rusija danas ima druge prioritete, to je prije svega rat u Ukrajini, ali zemlje te ajde da kažemo, vojne i obavještajne moći uvijek igraju na čitavoj geopolitičkoj šahovskoj tabli, ne zaboravljajući ni jedan region u kojem mogu imati utjecaje. Pa je tako i sa Zapadnim Balkanom. Uvijek je postojala, što preko turizma, što preko drugih aspekata, taj ekonomski odnos. Ali Crna Gora slijedi spoljnu i bezbjednostnu politiku Europske unije. Mi treba da postanemo dio kluba i konzistentno sprovodi one sankcije koje Europska unija odredi. Jer ukoliko želite postanete dio kluba, morate da se povinujete nekim pravilima. Sigurno je da to utiče na razvoj ekonomskih odnosa. Ukoliko dođe do neke normalizacije vremenom, ja, nažalost, nisam toliki optimista da će ovaj rat tako brzo se završi. Vjerovatno će se i neke ekonomske i druge veze obnavljati. Za jedne je diktator,
možda i ratni zločinac, jer je to jedan sud već istakao, dakle, Međunarodni sud, imajući u vidu rat u Ukrajini, diktator u unutrašnjim odnosima i vjerovatno ga liberalni i prozapadni dio Crne Gore tako posmatra. Oni koji misle da svjetski poredak je nepravedan i nikakav, doživljavaju ga kao Svetog Đorđa koji ubija Aždahu, dakle onoga koji će da sve to promijeni i da uspostavi novi svjetski poredak, čak i preko tog rata u Ukrajini. Za te on ne samo da je patriota, nego je heroj, veliki vođa i tako dalje. Tako da se vjerojatno percepcija njegovog lika i djela kroz našu javnost provlači zavisno od afiniteta i političkih ubjeđenja u odnosu na njega, na njegov režim, na Rusiju kao zemlju, na svjetski poredak koji je u nevjerojatnim promjenama danas i tako dalje. Ta slika nije jednoznačna, ona je dosta komplikovana.